Ka seng samla sning patarim rengkat bat ka jinge trelang bat ka Meghalaya AIDS Control Society kan penlong ya kelumpung yile kaibol ne ka football knockout tournament jong usnam arhajar arpuway. Kaba ka kenhun ladu haka final kan ra ka song pisa kaba arlak tengka bat ka bawan baar kan ra ka song pisa kaba shilak tengka. Katay kelumpung le kaibol kan long hamadan sning patarim bat kan sedang no nadu ka shitarik unaiwing nadu ka por shibaje no paisengi. Ha katay ka sengi sedang ya katay ka lempung on ya khun hapdang ka Shela YBSC Persha ya ka Umprub FC.